Ha badach sé míltrin canan san dúil, agus haid to dul a bí ag astar go maith lua. Ag críoch an líon mi dheireg, bhean harb an colach gur a canan na básach ag gach cóla déag, ach sna lain an dú a sin a tachart gach 3 mísan, a réir ELCat, Catalogue na canan an áir an cunast. Get a had na harban sin becan na siar. Ha sin as a feichin bas an noch laurist mi dheireg, agus sin a gannin oiarp an cruai a ní imag dunne a bhíos go mór son canan an sínsreach a chumul bio. Noch cí scéalachan sarabas ba am go am agus mar sin féimi sin a cheiste hagel. Car sol na bhí cara oiarp sarabachal agus cara oiarp mí harabachal. Ma syr yn rhain canan a hafalach, car son a fel canan ast a dol a bí. Be an astri sio an yn da fast, agus a frechas da chest cianolche. Sa chiad fast, be an astri a biachga cigéis, car son a hai a choddolach min canan a hafalach. Agus san da na fast, an ei syr gynnyem hawn, nu am bechor fi dochasach. Hí sin dé na rut na bhés dulach ma farstin te seo, agus car son, agus is dé rein sin a bhíneachig, bheith sin súl 3 cúsin sonrichte. Mín chananan a ha an an dói a bhí sorafachal, ans na himmerste nach bheoach a gacha. Va scolchan agus na méanan na páist fór, gen na bheith a cúr min chananan, agus a toirst dúine a hiilndig gan na bhór chanan. Mar sin, sé scolchan agus na méanan a ha go tric a chiad immerst a dhéchas rialtasan, nuair a bhéasa son min chanan a frosnachig. As déad a dhéiran neo a simulach gaing, hog agus bhrásnach iad fálam troméan galig na herring go láidir. Agus bílach brásnach í Māori an an sealang nua a torst súl leis television, mar gníomh a siar gus a rúscaig ag na dúine ága an sa chanan. Had a ráprich fálam a bhain an sa herring gus an chanan a bhéadachig. Ach, ha bell an dó gan beag méan sa chanan Māori a chruachig nachgig lail a chanan. A toirst a chanan a has an chomar tegisk do behel lail na cowarsnach. Rein fálam travéan bella, no mór chanan eile, a harachig scás go bhfuil urim eiche, agus scás go rá carman bích bio eiche. Agus scás gra an sul tuva mui corsneach a bhín chanan a bhágag íse. Agus, go cínseach, scás gon dé clán a fenasachig ans na scolchan, nuair a bhréine gét sa bhín chanan. Mar sin, get a bhéag fálam a toirst urim min chanan, agus get a bhéag méanan a chruachig choram an éisteach sa bheith lail. Bí barach chorman bí bio dúnan ag a bhór chanan, agus bí barach program television agus radio dúnan ag a bhór chanan. Mar a thuist Romain, bí glósad canan a tachart le urim na dúine a chlachcha sa mór chanan, seach urim na reinsin far a chlachgir a bhór chanan. Hí sin nach bí urim agus corman brian a bhain a sábhalig, min chanan. Ha féim ech a bhín chanan éis an dáchuid corman chlachgi, agus dúine a bhíos a gabhal na corman chlachgiút, agus han darna gin na ha seo fatan a stora aing. Rein macaive rilmsacha ger da néad chanan an an Columbia Bretanach, agus bhíine chin na tripletin a bhecha fécin rysúiachag bagi a chumal. San tuiachag sin, char a móran gin chanan ec an tíir hain, agus mar sin raid dormh gíise a bhí ciúin, agus
rásig an sinnach go trich cí le cóiríonn ún tuamh, agus háiseach ag I ribrion els bhéala. Anan suíocha fear a bhfuil a chanan go maithleach agus speic, ha chans nach heil an sinnach I misneachal an ire héin an sa chanan. Ja, nach heile a chanan a chhlaachgig fa chiil imich bliana. Fearan bíag duine a bhí gerson an canan ach go héin airtichaig agus frásnachaig. Bí duine eile as an ún hín choirsneach a bhíos láide a nu a chanan, agus fat a barach ger sin a bhíos cuma. An Australia, mar simplis, bí síl an gael a gra, well, chynneal go jiffer an bí galig mar a seo, bí as bio an alpa. No, well, is trúi, go bhfuil galig a dul go bás, ach, ha mo choteobrach agus bethe a cùrsa a maníis. Is toch an aflíon. Channealiad a nu da chanan a chis nio dúil chis, ach ha cúsin eile nas cudramach a raibh. Nio, ma bhí sit mesel dúilchas, a bíad a smainniuch go bhfuil brechgan agus píp agus tagas go leis. Thurs dawan hawa an un rut me géin ciúl agus dawnsa a meisgnan tlinget an in Alaska. Féinach het gun beag duine go trich go gra. Betrúig ma vásichas an canan. Bechorgain dat a dhéanamh, agus étsan an dó gun déananig duine e chorgan eile. Ach, get bhíos duine an a bhíos cuma. Ha fiall an eile a ha anu a chanan sgas go bhfuile seall nósach nio go néim. Nio, ans na suíochíon as dulia, sgas gon deachét a fenasachig nuair a bheith dog, agus a brion ans a chanan. Ma caiide bí parentan sa choirsneach go trich a coiad fáil an bogi chanan má crap stari. Beach go éat nach beag beala ceart, ech an cwt chloide, agus mar sin gon beag anna chorm agus an tuil mhór. Bí parentan agus sean farentan lefre ídrachig a thuh an cíní. Agus an canan, nio an dóibhríon echge, agus bí ech go lára gon beag an canan a thorst lefre mar sin an cwt chloide. Nio, mar an beag an canan echge, be leis glóid an canan ionsachig, sgas go bhfuil canan agus lefre ceangalte na níonsin. Hai fér rudig mainige gaing da immerstin min chanan, agus bí sin a chuirthe duine a bhí a gopur go sir hollich. Nuair a bhíos duine a gopur go sir hollich, a sin a chéalach go trich go bí cúteobrach eile go tuamh mui immerstin canan. Agus mar sin, cha bhí opar a chanan sa príomháte a meiscnam príomhachas an aice. Nio, an dánaláb go bhfuil na pet project dá ach ún duine, agus bí a thola sían a dul síos an tlia a ha neach ut a géirí, seach an tlia a seart an cóirsneach. Sgas nach bí cúntalach gawn go trich, agus an jo an eile díirich talachte go bhfuil duinegan a déanamh rutagan. Bhíneach Okura go bhfuil afheochig min canan, sa chus sin nétan chanan, mar roiimhethe, seach cúteobrach a bhain. Agus go bí féimech duine bhí jealasach go persanta an immerst, ma ha a dal a bhí sarabhachil. Rorigi immerstin sarabhachil an tlia an sa bhéan, ach han tlia sin darabh a rug sin. Thurst Brandt agus Ayoungman, décho chudarmach sa haid gon beag Amazon na immerst solid, agus gon beag a thola duine a dul loa. Sin an triplet is mó a bhacking an na Melbourne. Ha bunarach com an Gaelic Victoria a gra go bhfuil son the celebration, promotion of the study of, and cultivation of the Scottish Gaelic language and culture
in Victoria. Agus an láirich lín a gra, the Scottish Gaelic Society Victoria aims to promote and celebrate Scottish Gaelic culture through music and language. Han tamas sin mi hollis, agus mar sin ha scarach ann, etir an jawan sa chamin ha son an canan jawan sa chig vrásnach agus hegisk, agus an jawan a son o dal gucelian agus brian ounce of yule me yen an shaun scalachgan. Ma steach as dunne immers canan, bí a chometi a dal leis an am fachgal a réir na bunarach, a chaviat a dal leis an gníomh. Agus mar a siemplid minna jachella, mar an beag amas solid ag neir canan gun bechor da holle dunne via brein an sa canan dúchel fat na hunje, bí teacher in a tjon de gebiole, nuair a hic parent in a stiach, agus gus dat de inse geif, ja gus falsche vla a chur arre. Ma vi saatje sonrich jaun do viole, nís an fósgelig seo, ach at a vies fís ec a holle teacher, agus parent, gewel sin mar bechorin tuige sa vi. Agus het a kummel rís an tjurig sin, goláge. Ga sgrìobh beach gníir me dhéanach bheocha canan gon súla háist a jóris, a chus as sarvachil a bheocha canan. Chai arame se chur an áte jóris mar chad an lail an an Israel et an tresel lín rá chríste agus crích an lín rámanich. As dé aramach bar chochve san darna lín, chai na hefrich a sgulach amach a Israel, agus ion sa chéad canan an an dúchan an farin ráit. Ans na mé an éisian, va canan an yenodal achge, mar a chéad canan achge, mar a siempla, Latin ans an Spáin, no Jewish an a mé an droinioper. Agus jóris, achger mar canan spiritual agus academicach. A cean an neu a bhlín déig, as déad a gimmig Jewish a gal reis go Israel. Ras idealas sianacha sláte, agus ceantar rí sin háirsich Elias a ben Yehuda rí jóris afheochaig mar canan láirste. Mar a héag duine a Israel va immigrate, Jónsachaig et jóris mar lingua franca, agus chai clown a hagel le jóris mar a chéad canan ach gereist. Ha barach ger 9 million luchlauwers jóris an ju, agus 12 million luchlauwers dúchel. Ach, get va af jóachig jóris le sorrifachel. A wel an scéalach seo, búintjenach, do chananan agus cáirsneach gan eile. Sé suíochaig agus cáram sáinrichte, a bheith jóris an uair sin. Diaspora a tchéing a ras, ec an rá canan maribh mar chanan sgríomhta agus spiritual, agus ech nach rá canan eile an cumantas. Ha pís an geálaach ag imigneach san diaspora mar chanan maribh sgríomhta. Ach, nan déag sin ulla a ras a galpa, bhíag béal a fillinte ag a thula dunne. Ach, caú, suring dá luchránsachaí canan an cunist a bhí súndach gun do rasirich jóris as déhí a bhí maribh fat fascer 2,000 bliana. Chai milchin dréal galapa nui, et is 1730 agus 1800 agus réidir chunta slói an an 1900 va barach is lechhéad míltjin luchlauwers na galige an. A ganjun sin, luchtich na harvan, gu 40 million an an 1950 agus a bhórchuid ju raibh an dúich, agus stad duine rí brian sa gálaigh leis an cuid cloine ag an am sin.
An sa chunta slói 2001, chad ó nach ach 400 sa 50 luchláirist. Ach thuirt na chechan nach do ghaineach sin na dúcha sich a sgriobh na Gaeilge, a noch tuig sin na Gaeilge, agus in jawan ag an rá facil na rá. Rá 2008, chai a chut as mór je channevan agat, agus cáilteach an alba nuaig go Gaeilge stéigh mar chuspir sna scoiltin. Ach, sa bhliana as dé do dionalaí macláid túil ora sa Giplan 2009, há sé cùrsa an bágaí áram brain na haineach, glasa chu nuag, ballachidni, alon na nolig agus padec, le garí dálach agus le anús macláid. Chai práiseach caint ma bhathir, a stéach ag as táing 2005, gus gálag lail a chruneachig, agus sa geaurag 2005, 2006, reincáin cáin conneamh an pláni agus féistrichaí sa chóirisneach. Bhaid ag an am sin sgrúdag dhéanta a dhéanamh, an deach agalavan a dhéanamh cóirí céad duine. As táireg 2006, thachar dá chùrsa bágaí, fér dá cheachcin a ráte le Lodí Machinagan agus Kathleen Reddy, agus fér sia seachcin a ráte le anús macláid agus Kathleen Reddy. As táir, há sé clása an bágaí, fescar seachcinil san Aotearoa nó Halifax, brain na haineach Mabu, agus a príomhheala nó Anna Ganesh. A ha ást a bharsing. Sa chéad sin 2008, scríomh frangag na chechan an luachag ofagal go rá barach gur 200 duine a páirtearafal an an prógram bágaí chun an áma sin. Le coig bainion choristeach gúra an stéachag gus clasach an bágaí a harrig sig. Son lá an dú, ha office immerstin na Gaeilge a beachchaig go bhfuil mú 2,000 luchláiris na Gaeilge an alpa nui. Le fichad buin his common sa chéir, ceantir í se Gaeilge. Dá choristeach géig an sa bhfuil program bágaí do dhéanamh, agus méle sa 200 scolir a ghéansaigh na Gaeilge an coig scoiltin poblach déag. Cuideach ba ceann 2008, ha seachna ELCat páirtearafal an an program bun is bar sin program talabhach canan. Siad talabhich déag agus seannach I déag. Ha talabhich a níos a teilgeis na Gaeilge ag ballan an Gael agus an programman mar na gasci chóga, a bhíos a mentarach déagran ag a bhfuil an Gaeilge agus cultar an Gael. Go hábhasteach, bhí sin na brian cananan a hábhaladh mustéide de bhí, nuair a bhíos luchláiris dúchasach ast beo. Ach, an Australia, go háirí an óthir, ha ama canan ann a ha na chatal. Ha sin ó chéalach ag nach heil neach láirist san bí ann, agus go trich nach heil nach tuig sin ast ann a chuala an canan ag na duine a bheith is den nuair a bheith dog. Uaireann bí chláirí an ann, ach go trich haví. Uaireann bí scríbhí an ann, leabhrach an luí, leabhrach an grama, leistigh an bríorachas, ach bíad scríb de ans gar am álteis. Le láb scríbhí mí holir, agus an sás an tasclán nó lóil an olthaíe. An suíochaig mar sin, féimis an smaoinechaig, ma bhíos canan mar sin ar a bheochaig. Is dearach sin a bheochaig I dhéanamh ar a thólach anan. Mar sin, a bhfuil canan na catal ar tíing arás. Chai Kaurna, canan dúchal Adelaide, a bí nuair a chuchlig Uiridh, a neachláirist me gerig, an 1900
fichid sy'n oi. Ach, awn yn 1900 ceir fichid sy'n jeich, chwr nga'r padla aditio walar y rigni, prif hitio bwnsgol gan y plains, rai Kaurna a hegesh gec yn sgol sin. Ec yn awn sin, fe eisiau bwch yn obrach a chwmwl color I skip a bec ella, a gawel ysdiach Sherry Warra Watkins agus Robert Amery. Can yn eich a veis na siawn sgrìobh le missionarien a llefeg. Ec yn osich, be sianach i'n dyn aiste a fa son Kaurna jonsachig, ach leis na program yn scola a chais jechigs na nuchadan, noch emig dynja og ech yn ra an sa chanan. Ha fiawn yw a nish o chegish Kaurna, agus ha corra chlawn a nish yn togl leis a chanan. Geharig chlawn Jack ganya Buckskin, a ast fo ysdiach bliana. Leis a hula be rhain carisneach na Kaurna, agus a chlawn a ha nish gabrian, fod a fa dog, noch Kaurna a chunta sloi son a chéad Torres an yn mila sa sia, agus a chunta sloi meierig fa lechiad loch larisht sa tri awn. Agus a reis power, chai Kaurna a nish ahrachig yn scala UNESCO fo marif gudala bi. Awn yn ethnolog ha anya fa achwysgig, no reawakening eich. Ach, hyd a cwdiach na che bioholas a chael yn hyn a tawr siafan a chwrtiwr sy'n ymwyrst yn affiawach y canan. Sy'r yn gain sŵl o hwrst slan un sy'n Londania a ywnsachas yn canan ach gehyn. An yn Australia, ha red fen wwrst as arstjes yn dwych eich na tŵsyn ich. Ach ha rawn sychig an yn Canada a tar yn ciawl etter mi hwnd agus cyn canan. Ha zuckerman rawn sicher echgol Adelaide a neisio torst sŵl yn ciawl etter oierpen a fiawachig canan agus jaw chlanch einsyn a mech na barngalar rua York an yn Australia jes. Van astje sio son frecher sy'n yn da chest gawnche. Carson a hae hodolach min hanen a hawalag, agus an je syrk yn je me hawn, jan bechor af I dochasach. Ha sy'n je feich yn gysolid gyn bechor af I dochasach. Lech gyfel min hanen, fiels min hanen marfa, syrfa sy'n bec agus môr a aing. Ha jorish as jera fi marfa fat da fil a bliana, an ish na chéad chanan sy'n Stát Israel. Ha araf yn loch lawer sgalig cebret na fas goloa a mesg yn dyn oga, agus ha chlawn yn Australia jes a brian Kaurna ech yn dwy, son a chéad Torres fi chiawn ceir blian a gyle. Chynnig sy'n jen rwt na fias dwlich mae'r farst yen tŵj a fiawach canan, agus barach ger sy'n chynnig sy'n carson. Ha meisio cred sy'n gyfel sy'n na yfed gylio'r fi dochasach. Nyr y fias ffys acing, je hachar, agus carson a fai dwlich, bu ffys acing cymr y bwchor gain na hyr ben acing acharachig, a nacharis, gus nach byd treplet yn cead na awn yr eist. Mar sy'n bwchor y fi dochasach. Ha syr y fysyn y fi awn, agus bu syr y fysyn ela awn sy'n Amery chach. Ha dullich min chanan yn hawalig, ach chanjeled o jenta.